Nigi supu supu nigi sukari matane Maria we. Oh mama senge we. Maria jani Kigali. Dukomeze Kigali. Ni wabo wabatene. Ubuse papa na mama muwe mwaka? Ntabwo nzi umwaka nyine, ntabwo nzi umwaka. Ntabwo mbazi. Papa nyine papa ari umusirikare tu. Nyine sinavuga ngo kira. Uko babimbwe yari umusirikare. Ngo bagiye ku rugamba ariko ntabwo yagarutse. Nta murambo we babonye ariko nta nyine ubwo yarapfuye tu. Primaire uyigute, kaminuza uyigute, secondaire wabyuze ute? Niba tutari ibanga kuri cyo babituganirizaho. Acyari umunyeshuri se? Aya. Ubu narahagaritse. Wagarika mu kangahe? Wagarika kuri level ya kane? Yego. Kuri cyo wahagaritse n'ubushake bwawe byagenze ute? Ntabwo ari ubushake bwanjye. Nabyo ni ibanga. Oya, ntabwo ari ibanga. Ni Minesi yabuze. Minerivare. Amahoro y'Imana bane namwe muduteze amatwi aho muri hirya no hino mu gihugu, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasira bwaryo, by'umwihariko bari mu mujyi wa Kigali, turabasuhuje. Tunyarukire mu Burundi, iwabo w'agateka Felix murajejwe cyangwa se muraho. Base bona abanyamuduriza muri Uganda tubagaranyo. Mukama bakume, mukama bawe umuksa, buri kimwe cyonna tubagaliza ibirungi. Abantu bari muri Kongo namwe tunawasalimia, Tanzania na Kenya. Taifa moja tutafika kule. Ndi hamwe n'umukobwa subwa mbere mu mubonye bamwita oxygene, ni umwuka cyangwa se ibintu ntazi. Undi wagutuma oxygene ngo yizanire umuntu, wayimuzanira? Yego. Bayikura he? Jewe. Ituruka he? Ubundi oxygene ituruka he? Oxygene. Mu kirere. Gusa? Namu biti? Ni hose nyine mu kirere tu. Yego. Ubundi barabanga n'urutema kimwe. Agari murakazi. Ingo. Nako kazi. Kanu y'igisupusupu rayisi. Ikamwe iki? Igisupusupu. Owe. Nikindiri bayika yikamwe iki? Iye. Ya nzengiyumva. Igisupusupu. Yego. Yitwa igisupusupu? Indirimbo ye? Yitwa Uko yitwa? Turimo hagati ya twombi. Turimo hagati ya twombi. Nubwo nzi kuririmba. Naririmba. Nigi supu supu nigi sukari matane Maria we. Oh mama senge we. Maria jani Kigali. Dukomeze Kigali. Ni wabo wabatene. Aline mera ida manuzi. Yari ida man. Ya J-Paul. Ntabwo nzizi. Ntabwo nzizi. Uzi ya good face. Emzide. Alright, simukira kuri channel yawe yitwa
Oxygen. Basimukireho bakore subscribe, like, share na comment bakuremere kugira ngo urusheho kuzamuka. Instagram bakoresha amazina Oxygen official 20. bitabaye official ntabwo yaba ari wowe. Yego. Ubushize tuganira twa closing ahantu havuga ngo ababyeyi ntabo mfite. Ubuse papa na mama muwe mwaka. Ntabwo nzi umwaka nyine, ntabwo nzi umwaka. Ntabwo mbazi. Ntabwo bazi. Papa na mama. Yego. Pole sana. Niba bakubwira ko bapfuye nko muwe mwaka none se uko bisa kose waravutse urakura. Ntabwo umwaka nkuzi. Yego. Nari nkiri mutoya nyine tu. Uzi no wavutse mu gusa. Yego. Niba waravutse ugakura utazi papa na mama wakuze ute ubuzima bwawe imibereho yawe? Primaire, wiga kaminuza cyangwa secondaire byagenze ute? Ya nakuze mbana na tate ni wandeze. Ubyara Mama. Atuye Gisenyi. Umunyarwanda. Yego. Ku majengo. Hapo nga. Unajua lugha ya Kiswahili? Anaicho. Okay. Tutasema lugha ya Kiswahili itakuna chini. Twagiye twikomereze uvukiye Rubavu ukurira mu maboko ya tate ubyara mama. Yego. Nuko. Ukurira mu maboko ya papa ya tate ubyara mama. Mina kubwira nk'amateka kuri papa wawe na mama wawe. Bwakuba barasize iki? Papa nyine papa ari umusirikare tu. Nyine sinavuga ngo kira. Uko babimbwe yari umusirikare. Ya ngo bagiye ku rugamba ariko ntabwo yagarutse. Yaguye ku rugamba. Nta murambo we babonye ariko nta nyine ubwo yarapfuye tu. Ni mama. Nawe. Nawe yari umusirikare? Ntabwo yari umusirikare. Uvuka urumwe? Yego. Mvangura ikindege. Primaire uyigute, kaminuza uyigute, secondaire wabyuze ute? Niba tutari ibanga kubera ko babituganirizaho. Ni ibanga. Uburyo wize? Gusa ntabwo ari byiza tu. Ari byiza? Ntabwo nize neza. Ariko wararangije wenda secondaire na kaminuza cyangwa se uracyari ku ishuri? Ndacyari ku ishuri. Ngize umwaka ngahe? Level 3. Senior 3. Harya? Level 3. Ni mu wa kane. Ni mu wa kane. Gusa muri barabiturutse inyuma. Wiga he? Jessica. Uracyari umunyeshuri se? Aya. Ubu narahagaritse. Wagarika mu wa kangahe? Wagarika kuri level ya kane? Yego. Kweki wahagaritse n'ubushake bwawe byagenze ute? Ntabwo ari ubushake bwanjye. Nabyo ni ibanga. Oya, ntabwo ari ibanga. Ni Minesi yabuze. Iki? Minerivare. School fees. Yego. Wabuze amafaranga y'ishuri. Ku buryo ku munsi wa none ubonye abafatanyabikorwa umuntu akemera ko yakurihira wenda hari benshi baduteze amatwi kandi bari kutureba kuri Rwanda TV bashaka gufata initiative bakavuga ati uyu mwana reka asubire mu ishuri. Ubonye uburyo wasubira mu ishuri ukiga? Nakwiga. Cyangwa wajya muri business? Oya nakwiga. Business izaza nyuma. Waguha amafaranga uyu munsi wakora iki? Turi kuvugana waguriza miliyoni 2 wakora iki? Nahita njya ku ishuri. Nicyo cya mbere nakora. Yego. Ishuri arikunda? Ndarikunda. Jani Derek. Ishuri arikunda? Ndarikunda cyane, impamvu ndikunda iyo ndi ku ishuri mba numva nta kibazo mfite.
nyine iyo ndi ku ishuri nyine mba numva ntuje nta stress nyine to. Imirimo wigeze ukoraho ni iyihe mu buto bwawe ukiri muto? Ni myinshi cyane. Mikeya muri aho ugeze ukora amafaranga? Menshi wakoreye nangahe ku kwezi baguheba akavuga uti aya mafaranga yaje mu mushahara wanjye ndayafata mu ntoki? Ku kwezi ntabwo nakoze bamemba ku kwezi. Ahubwo nimba ku munsi njye naracuruza ngo bisanzwe. Ucururiza? Umushoramari? Yego. Ishara bagikuye kapitali bagikuye ni tatari warakimpaye. Ntabwo nacuruzaga ibintu birenze. Ucuruza iki? Jeri? Reka birasekeje. Nacuruzaga mu gasoko ukuntu. Ubwo wari ufite imyaka ingahe? Nka 14 kumanura. Nyuma yaho nyine nandi ku ishuri. Uri rwiyemezamirimo tu wakora? Yego. Bivuze ngo ukunda gucuruza ubonye amafaranga n'undi wasaba mu bucuruzi. Wishima ryari ubabara ryari? Kwishima no kubabara se? Nyemara ndakazu yawe. Yego. Gute? Nyine mpora mvanze. Iyo nishimye ndababara cyane. Ukaneye? Urira ryari? Iyo nishimye. Ubu urababaye? Nimba hano ndababara. Uribazwe n'iki? Uribazwe n'iki? Nyine iyo mvuye hamwe n'abantu mpita numva nyine ngiye nyine. Ugeze ugira ikibazo cyo kwigunga iyo umuntu ari wenyine. Nta bibaho. Nta muntu akuvuga ko usa na Shadibu? Ujya ubibona? Uramutse na Shadibu wamusariye? Shadibu? Nawe nyine ntabwo byashoboka. Uhuye na Shadibu wamusaba iki? Ikintu namusaba aze kutureba ku masaha niba butize cyane kuganira nawe gusa. Basi nubwo navugana nawe byonyine. Shadibu tumuguhe? Tumuguhe kuri telefone umubwire? Urumva wamubwiriye? Yesu ko mukunda basi. Nyine ubishaka kumukundira iki? Uburyo ameze tuburyo ateye. Njye namusa. Araze kuturebera. Ndabona reka. Bavuga iki? Wasa na Shadibu. Oya pe. Ni mwiza cyane. Wowe? Ndaho ndasanzwe. Ufite inzozi zo kuzatwara ikamba rya Miss? Nanjye nyine ariko nyine nkize naba mwiza mbonye amafaranga. Usa n'uyafite? Ntayo mfite. Kugaragara ambaye inkweto nziza, ipataro nziza, ibintu ntambaye byita mu igisarubeti. Yego. Ndabuteye mu kwambara gutyo umunsi. Njyewe utuntu wambaye ku maboko, akantu utiguriye muri utwo tuntu nakahe? nta na kamwe niguriye. Nta na kamwe niguriye. Batukuriye baratuduha komite ya hasi. Ni gift. Koze ni abantu batukuriye. Yego. Bless you. Akwambitswe n'umukobwa n'akahe mu rutwo? Umukobwa? Aka. Yubahwa. Yubahwa. Witwa
yitwa Elodie. Elodie turagushimiye mu kiganiro ko waremeye umuntu hano ukamuhereza akantu keza. Yego. Twigarukire ku buzima bwawe dusubire inyuma gatoya. Ucyo ntandukanye n'abantu ndababara, ariko kandi umuntu yabuze ababyeyi bakiri muto yahora n'ibikomere bitandukanye. Ubuzima bwawe bwari bwifashe gute mu myaka yashize? Wenda utaramenya ubwenge, umaze kumenya ubwenge, wanye na tate, ni cyo kintu uha respect mu buzima bwawe, ukavuga iki kintu nzakitondera kugira ngo kitangira yindi ngaruka cyangwa kikagiraho kibabaza mu bantu bandeze? Ikintu cyangiraho ingaruka, wenda urugero ni kimwe nacyo mu rugo bambuza nyine kwa tate, n'abantu bose banshyigikira nyine kuba nakwishora mu ngeso z'ubusambanyi. Nicyo cyangira ingaruka, kuko bakimbuje ni benshi. Kandi kirangira cyangirije kariyeri y'umuntu. Yego. Hari abakobwa bagenzi bawe mungana usanga barakuriye mu buzima bugoye bakishora mu ngeso nk'izo ngizo, wabahanura iki? Ubundi cyambere ni ukwiyakira nyine, ukemera nyine icyabaye kiba cyarabaye, kuko ntabwo urajya kubyishoramo ngo ari ubuzima buhinduka, ahubwo uri kwikorera ibyago. Ngewe ikintu kimfasha mba numva nyine uko ndi nuko nyine niko Imana yabishatse, ariko igihe kimwe kiba kizagera bigahinduka. Ufata gute umukobwa wabyariye iwabo? Ntabwo nyine uburyo mufata, hari ababyarira iwabo nyuma bakaza kugira ubwenge, ariko hari n'ubyarira iwabo agakomeza akabyara mpaka, ariko hari n'ubyara wenda ari impanuka, wenda ko nabivuga, ariko akagera akitonda agakuramo isomo, ariko hari ababyara bagakomeza bakongera. Ntabwo abantu bashyigikira. Ni ikihe cyerekezo cyawe ku buzima bwawe bw'ahazaza nyuma y'ejo? Icyerekezo nyuma y'ejo, inzozi zanjye mbese gawe nyamara uri twitsi uko wifashe. nyine ngiye icyambere nuko nzaba umukire mbyiyumvamo. Ugasanga n'umugabo w'umukire. Yego. Ayirangwa uri kuri kamera. Rasura wayemera. Jeng Lembo. Rasura wayemera. Ntacyo twaye. Mudusange mu mugi rwagati wa Musanze kuri Lipia Restaurant, Susa Garden, Organo Virunga Paris, Centre Pastoral Notre Dame de Fatima. Tubafate neza, ibintu bikorwa bitandukanye aho muzadusanga mukagubwa neza. Ariko kandi twagize gucya turadivinga, reka turemera abantu twisanga ahantu hari ubukerarugendo. Happy ngiyo nyakinama Red Rocks, no muri kubona turi kuganirira n'uyu mukobwa n'umuhano imanuka n'ubundi muri Vunga, werekeza muri Vunga, na ahantu heza cyane watrasiriza cyangwa se watemberera. Bafite campsite, bafata abantu neza cyane. Umunsi umwe njya ntekereza ko nzasohoka nayo umufiyanse. Twikomereze tugaruke kuri uyu mukobwa wowe natwana no ku musozo. Uti nkunda Aline Sano, ibyo ndabizi. Ndi hanya nindi Clarisse Karas umukundiriye no mu mama hanya yari ibarutse. Yego. Umukundiriye umukundira ibintu byinshi rero. Igihe buri kimwe cyose akora mba numva ari cyiza nyine, nimba ari uko mukunda nyine ntabwo mbere. Uburyo yambara ariyubaha nyine, ndamukunda pe. Uba wumva wagera ku rwego rwe? Turagera hose. Nzarugeraho. Nzanarurengaho. Nzanarurengaho. Rwanda. Kwa Clarisse. Uzagira ute?
uzagira ute? nzarugeraho ndurengeho. Yego. Urize cyane. kimwe numvise no kuririmba neza. Kuririmba neza. Murakoze cyane. Neza. Hamusonye producer mwiza. Hano akoreye ni heza. Bakoreye kwande? Land beat. Gusa icyo twagusabira abantu baduteze amatwi bari kuturira kuri Iris Rwanda TV, nge nakwifuza kuko nsubiye mu ishuri kandi byashoboka. Bantu mudukunda, mukunda ibikorwa dukora buri munsi, utakaza ishuri ku myaka 21 ari umwari w'umukobwa ntago ari ikintu cyanshimishije, ni ikintu cyankoze ku mutima numva ndababaye. Kucyanye giti ni imfubyi ntago igira ababyeyi, kuri papa na mama mwumvisha uburyo yakuzemo kandi aracyafite umutima wo kuba yasubira ku ishuri. Biracyashoboka rero dufatanije muri hasi muri comment kukandika nimero ihari, dushobora gufatanya umwana w'umukobwa akaba yasura ku ishuri muzika akazayikora. Nabaye bahanzi bimusanze uzi bimusanze wa mbere Mzaidi papa kuberwa benko mwana yanjye. Ase benko ari bibiri. Benko nyine ararapato. Afite n'indirimbo nshyashya yenda gushyira hanze. Yitwa Innocent. Undi nzi benshi abo nibo nzi cyane. Ntegereje kumva Meiro. Uramuzi? Ndamwumva. Josha Chika yashizanye indirimbo nziza umunsi w'ejo bayita mani bayita we nikumvise namuraye mfite ngiye kwikumbira kuri post ya Joshua baza kuyisanga ndakeka telefone zanjye nazishize. Musimbukire kuri ku rukuta rwa The Line Music Entertainment Show, murebe indirimbo ya Joshar yageze hanze kugira ngo nayo ni indirimbo nziza cyane. Ariko kandi mbibutsa Wizmaker icyamamare, simbukira kuri Wizmaker tu usire Wizmaker ni umuhungu wacu, ni umusirikare n'indwanyi. Na Wizmaker nawe uzi? Ndamuzi. Ngiye kutazi Wizmaker cyane cyane ntabwo cyazasohoka. Ndamuzi cyane. Umusaza ukiri mutoya. Ni umusaza ukiri muto. Alright. Turacyari kumwe na Jeanne d'Arc Oxygen, akazina k'ubuhanzi ngo yagawe n'abandi bantu tutazi. Umugabo ashaka kuzaguhindura. Umugabo ramutse usacu umugabo akabukura muri muzika. Babigenze ute? Niyo ndahantu ntari kumva muzika mba numva natuje. Numva natekanye. Mudatekanye. Nyine ngiye uzanjyana nyine azabimenye ko mbikunda. Ubikunda kamuntu vese ntarayikunda muzika. Ni Oxygen ku myaka 21 winjiye muri muzika, ntufite papa ntufite mama, ufite management? Ntayo mfite. N'ubundi uri kuri papa kime? Yego. Urumva uzabivamo ko bigoye? Aya nshaka management ndayifuza nyine. Uramutse ushoboye ku ishuri muzika n'amasomo wabifatanya gute? Uburyo nabifatanya yanjye nkurikije bazona abakobwa ba Vestina na Dorcas uburyo babikora, nanjye mba numva ariko nabikora. Ajya ukora mu biruhuko asura ku ishuri ugatsinda? Yego. Umwanya mubi wagize mu ishuri ni wabaye wakangaye? Mubi? Umubera ni wakangaye ntabwo nibuka umubi nageze. Abantu banyuma ntabwo bibuka. Ariko wabaye wa mbere batanu wa mbere ntabwo wakwibagirwa. Ngiye hose narahageze. Imbere n'inyuma hose. Imbere inyuma cyane hagati hose narahageze. Nihe ndwara ukunda kurwara ikakuzengereza? Kwibagirwa.
kwibagirwa. Uzabibagirwa ukuntu wabumeze. Abo nabivuga kuri kamera. Ndaza kukubwira tutari kuri kamera. Abantu bibagirwa cyane. Hari ubundi burwayi baba bafite. Oya, ntagaribwo. Bantu mudukurikiye. Oya ntagaribwo. Urabuzi? Ndabuze ariko ntagaribwo. Uzacumure. Ushaka usanga ufite. Oya. Niwe mwaka wagushimishije mu buzima bwawe? Umwaka? Nta n'umwe. Babaye. Ntawe nyine. Ngiye kuguha chance zo kumbaza ibibazo ushaka nka 2 cyangwa 3. Icya mbere. Mu kanya uravuze ngo uramutse ufite ngo girlfriend wawe wamuzana hano. Ntawe ufite? Nagoze umubona aho yari yicaye. Ntago ndamugira. Ntago ndamugira. Yego. Ariko ari mu nzira nzamubona igihe nikigera. Biri hafi ko maze gukura ndashaje. Ubwo abantu badukurikiye mwumve ngo ni gutyo nyine. Mwararumbize. Ikindi cya kabiri kucyifuje ko wakorana nanjye ikiganiro. Njye nyuma yo kumbwiye inkuru yawe y'ubuzima ukuntu warostinze ababyeyi bombi nagize emotion binkora ku mutima. Numa mfite ubushobozi nakurihira ariko ntabwo mfite. Ubushobozi mfite nubwo ko expose imbere ya kamera abantu bakaba bagusupportinga ku bundi buryo. Yego. Ntakindi. Why successful? Ntakindi mfite. Musimukire kuri Iris Rwanda TV, mukore subscribe, like, share na comment, urebe film Ikiro cy'urukundo, urebe Silent Killer, Darkness of Christmas, Isano y'ibihe. Twateguye indi film izagaragara mu kwa 7 zerekanwa mu bigo by'amashuri ya segonderi na kaminuza, tuzayita Romantic Night Movie. Ni film irangira ariko yo ntago ikomeza, gusa nize ntashidikanya yuko abantu muzayireba muzaryoherwa n'abakinyi beza bazayigaragaramo ndetse n'uburyo bw'imitegurire bw'iyi film. Tuzayerekana bwa mbere kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima no kuri ahandi kamera ndetse kuhavuga. Hari icyo wumva wasangiza abanyarwanda kuri uyu munsi wa none kuri platform za Iris Rwanda TV? Icyo nabasangiza, icyo nababwira ubundi komeze kunkurikirana, kunshyigikira, nyine ubufasha bwabo, kumeza kunkunda, niba bafite icyo yamfasha nyine muri ibi byose twavuze. Hari ikintu twita ubumenyi. U Rwanda rugizwe n'intara zingahe? Enye. Izihe? Amajyepfo, amajyaruguru, Iburengerazuba n'Uburasira bwaryo. Yego. Wahabwa amanota angahe? Niwo mwarimu ntabwo mbere. Ane ku 10. Kubera iki? Mujyi wa Kigali. Nenye twongeyeho umujyi wa Kigali. Ngo mwarengeyeho naravuyemo. Jamaica rero ko mugabane. Jamaica. Ndikeka. Lucky dubavuka. Ngiye ndakeka ari nka Amerika. Lucky dubavuka. Amai. Lucky
ntabwo mbizi. Iyo bavuze ijambo amacugane umva iki? Amacugane ni ibiki? Twikomereze sakwe sakwe. So Mpagaze ku musozi mpaga amatama ngamata y'abashumba yabuze. Mpagaze ku musozi mpaga amatama ngamata y'abashumba yabuze. ngicyo. Akecuru kari kureba waba hari gushya. Uzi kubyina? Yego. Traditionnel cyangwa modern? Byose ndagerageza. Indirimbo y'umuhanzi uragaragaramo? Ubuzima bwawe kuriye Rubavu, Musanze, Kigali? Hose. Ntabwo utabaye. Ufata umukobwa wo mu cyaro n'uwo mu mujyi today? Kuba mu cyaro no mu mujyi kubafata ute gute? Uyu bareba physical appearance yabo n'imyumvire understanding. Mu cyaro ngewe uburyo mfata nyine ntabwo mbafata kimwe ko ntabwo waba wuje nyine. Uramutse ubonye umusore uvuka mu cyaro akakubwira ko aza no kubakira mu cyaro wamwemera? Atari mu cyaro nyine ubundi wa mukunzi mwajya bituma no hasi waryama cyane nuko niko shaka kumutesha agaciro. Ubona hasi yaryama. waharara sura abona urwo rukundo rukibaho. Shangu hari abakirugera. Dusoreze kuri aka kabazo. Majyaruguru ni ikihe gihugu giherereye mu majyaruguru y'u Rwanda? Gihugu cyo mu majyaruguru ni igihugu muri Congo. Muri Congo. Ego. Ni ikihe kintu gikurura ba mukerarugendo benshi mu gihugu? Mu gihugu kino cyacu ni byinshi. Hari ikintu kimwe gituma ba mukerarugendo bagikunda bakaza? Ingagi. Murakoze kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane.